enche nataka konyorita banenje no MC ochore ne wodi ya Bugusero. Yes. Na ndekere nchore kruwa se wodi ya Bugusero ongo kwana kwa niaba ya Abagusero. Obuge mremende onsi kruwa se wodi yane. Nimwate mandate yokokora oversight. The other day kwa rojenko complain about okogita kwe school ya Raganga Secondary School. Rewarded 3 million. Yani okogita school round inese nyenga nichi post at a cost of 3 million. School elikiro kopima measurements round era about 410 meters. Lakini ase masakarusa ase PQ ebanyeli getenge ere 520. Haijarishi na eba 520 omuske obuge paka liliorere imani kabisa. You can't tell me ngagogite kurende 500 meters around neji pose ne wirements na ne cost 3 million. That is abnormal. So ikageranga te haijarishi rende no yara ko 3 million mbare kogita bakure. Because you go there right now, asande bagitete ne mete menanda, you know. Then I had to complain also about the school ya Nyamondo. School ya Nyamondo na begitire the same, at a cost of almost 5 million. Only swariane was very simple. In criteria kiege barenge kokora korosi quotation ya Nyamondo. At a cost of 5 million ko fancy school round na wikira boni gatera bagotumia chipost ne YMS. My small reasoning nga feeling agangi gendo bakorte igente getanga nikanga baikarase na banyene bali unabona bananchi ba Nyamondo bakore gento tokurunga public participation. Then ya baibuli bali boga ba deciding what are the priorities ngento kikeli batagete mona se school kero kende kebetereti wetani kogenda kugita ne YMS. Oye kebetereti ngano kugita I was of my opinion nga 5 million is almost enough kogenda kobeke perimeter wall around this school. Neba ya atikali gatimba geti plaster nabo bako mente budget yo gukora finishing. Also omujumbe ebintu mbiro nabano Bugusero ese kuringana ne budget ya 2023-2024 eko indicating a number orosirie chief service ase Bugusero North. Lakini kero kogenda oro obisi iteri ku exist yandos kogenda cardinal ese kuringana na budget ya 2023-2024 ego tebanga orosirie dormitory eko imukia bamora 80 ekigetari go exist ase sukuruki Cardinal Otunga you know. Then koko gende se kwende ya Matieko sabru yani ni Nyamondo inoti Nyamondo liri Nyamatuta kwa nyorange indicated ngoro sirie egetachoro kego kosi 450 ubuge uko ligetaje kiabra. Personally kuringana ne budget eri recognize na serikali korosi ketaje ke mokosa about 250,000. Lakini area bali gete 250 already getari go exist. Another thing yako gera toko buna no mujumbe na mamngana amabagayigas. Njono mweshimwa we wodi ya Bugusero we kamboli amabagayigas kurwa so mujumbe kwa niaba ya bantu ba Bugusero. Mujumbe kirara korosi timu ya obisi na rosi timu asenjire tarindonke. Ekagerege nteki nkaranga tikankire expiry period geko era ye ko era about 2.5 years erinda my constitute na ende team yende afresh nkarengere nga this time round ekera ko constitute team onon ko nyurara Bagusero na ende nganya still webira. Point number 1 mujumba go Rugitutu Central Mr. Obuge umanya kuruona endo imukyo mu manager yo we constituency na endo Rugitutu Central oimukyo mu POye Rugitutu Central oimukyo mu secretary oye Rugitutu Central omo chairman we constituency akorwa se border between Nyamira and Gitutu Central oimukyo mu ntereba kwa ndigali ya CDF Rugitutu Central oimukyo abantereba babiro yo komugendi gusia igekiraro no yo komugendi Nairobi ekiraro Rugitutu Central oimukyo mu ntori ni Church of Kera Roads Rugitutu Central oimukyo aba chi bodyguard cha echozi cha Rugitutu Central
oboge Kitutu chaje sauti to wade chi wodi isano so ikiro kurusia abantu abonsi pie e wodi emo chi wodi chinde da city mini mbage te chikura more especially ne wodi ane abusero when we go back wona se wodi ane abusero gotema kuliringa nse mukia toeta asobo korori asobisi yaye kwanyoro boge merima toeta menene ne yo kwa busobisi ne merimo yo korosie cha obisi na mangana yo watchman so ikina gige kondo mana ende ntete gotenga ncho boge eriogiria ne taringa ongwa kanga kibagende yangi gas because already abagusero mbangete gas eriogiria ne ndiringa ki abagusero na orobare babe part of Kitutu chaje sauti asoko benefit in terms of employment again to kene na ende the other day I was at Kitutu Central nkaiwo mujumbe biega kagoteba nga oira nga kurwa service oira bali mu 12 ama marube yo bwarimu nkoira na bugusero I've never heard okwana about obwarimu so ikageranga bula ki abagusero bono agatwebete that is when na soka isko erinde nkwane esauti igwekane kwani aba yo mugusero obugenda kwane tionde tayura kwane igegento mono to kubuna no mujumbe tari unabona ateba na igwo ogoteba kurwa se kanisa ya Rubi on Saturday nkaiwo goteba nga bali monera iga mochorete omo MC akondo ke balimo nga balimo ngayo monye nuragenda ruchi ngwesi byore oruse dicyanga ebali meru ali mu gicyanga cyawo ecyake gutama okotiga okomumyo gikore geso no soko ganyo monda koretere getamba gwetube erindo maye kurwa buruche so ninchare kuri fanga bono eminute ngabagusero bachorete balimo obuge tindi balimo very super egento kendi yakabere mwamu yukurugesa okwana open eri goteba nga aka MC kabugusero obuge njitindi ka MC jino mo MC wagere chikura chinyinge wetane 3000 kurubugusero abagusero bali bangeta maskani ya manene ekagera baga feeling I'm the best kuba represent wetane bali tuarenge na barabu 15 tinda edi godanga banababe lakini obvious no muntu yo mogochoru o represent abandi gonta etego tebegente getangani I want to thank Umurali Nyakundi na igweto kumukani no address oyo ndo numwishimiwa wakere chikura kibagende denied ko apologize agateba nga tako nga address una mu MC nje na ka MC igege ndo etego teba ngeringa paka lirinda ka MC I must talk on behalf ya abantu babuse lazima niongee kwa niaba ya watu wa Kitutu chaje sauti because tutakuwa neti etokorigeria ebintu bitu bikogenda byonse pi tuligerete igo igatokwane tosebubike mwanzo mutegelde mangana mayago cha senchera yo wekera nusa to chebono mambi mangana mangi sana bwato mheshimiwa